Dobro jutro i dobrodošli u prvi prolećni dan na početku februara. Danas ćemo da odemo da se provozamo malo po parku i da pričamo o fotorančevima. Na mom Instagram storiju sam najavio da ću da dođem sada u utorak za Novi Sad. Ako niste follower, naravno tamo me zapratite. A u ovom videu ćemo da pričamo baš o tome šta ću ja da spremam za taj put. To jest koju ću fotoopremu da stavim, u koji ranac. Subscribeujte se, kliknite zvonce i možemo početi ovaj video. Zdravo svima, ako ste ovdje prvi put, ja sam John Wolfrik i na ovom kanalu sa vama delim svoje višegodišnje iskustvo iz svijeta fotografije, retuširanja i editovanja videa. Kao što možete primetiti, danas je prelep i topao dan, iako je početak februara, izlazimo da iskoristimo malo za vožnju, ali danas ću da podelim sa vama koje fotorančeve ja koristim kad idem na svoje putovanje. Kao što rekoh, sada idem do Novog Sada, idem do Beograda, kako posjetu svojim prijateljima, tako i da napravim neke fotografije. Naravno, kao što rekoh, zapratite me na Instagramu jer tamo objavljujem svoje Instagram storije gdje možete da vidite behind the scenes svakog dana kada idemo na sva ta fotkanja. Tako da, koliko ljudi, nisam navikao da bude ovako topao dan u sred februara. Koji je fotoranac najbolji, da li ću fotkati našu najpoznatiju influencerku u Novom Sadu i da li ću voziti skate u Novom Sadu? 2 od 3 ova pitanja će biti odgovorno u ovom videu, zato ostanite do kraja da čujete odgovor. Halo, bit ću ja ovdje, tako da sačekat ću te dok ne dođeš. It's a deal. Ajde, vidimo se uskoro. Evo, dok čekamo i Aleksandru da dođe, mogu da počnemo odmah već prvu stvar, a to je svi mi volimo da putujemo, naravno, i niko od nas ne voli da tegli kofere i preteške stvari sa sobom i zbog toga je meni ranac veoma praktična stvar. Baš zato što on ima 2 tregera gdje možemo da jednako rasporedimo težinu i naravno, zavisno sve od modela do modela, na nekim tregerima možemo da imamo i mjesto za GoPro. Meni je ovo mnogo bitno kao osobi koja stvara video content za vas. Kada je napolju lepo ovako vrijeme, lako je da se mi osjetimo lepo isto. Ja volim svako jutro da izađem da se provozam i obično tada dobijam svoje kreativne ideje. Jedna od tih ideja mi je bila nekada da kupim i fotoranac. Moj mindset je bio, hajde da kupim fotoranac i onda ću njega da ispunim opremom. Inače, da naglasim, ovo je bilo pre nego što sam kupio svoj prvi fotoaparat. Moj prvi fotoranac o kojem ću da vam pričam ima baš lepu i zanimljivu priču. U početku svi su mene doživljavali čudno što sam rekao hej, hajde da ga kupim kako bi ga napunio opremom, ali kroz vrijeme su ljudi uvidjeli da i nisam toliko lud. Polovina cijene naravno ovog ranca je bila meni novogodišnji i rođendanski poklon pre nego što sam imao svoju opremu, kao što rekoh. Ovaj model je marke Low Pro i ovo je model Fast Pack 250 i može se reći da je ovo Mark 1 zato što od tada su izašla i 2 nova update-a ovog modela. Drugi mi je i ok jer su dodali kajševe sa strane kao support recimo za Gorilla Pod ili neki drugi tripod ako hoćete da stavite, a treći mi se iskreno i ne sviđa. Pogotovo zbog manjka ove donje pregrade jer ona je ipak meni pomogla da zaštiti opremu od kiše, ali o tome malo više u nastavku ovog videa. Punih je 6 godina kako imam ovaj fotoranac i malo je reći da sam prezadovoljan kvalitetom. Ovaj Low Pro ranac je sa mnom prošao razne muzičke festivale, obrnao sam mnoge gradove, druge države, mora, izdržao je kišu, sneg i svašta smo još prošli zajedno. I evo i dalje je očuvan. Ovaj ranac sam unapred gledao da ima i posebnu pregradu za laptop, iako i tada nisam ni imao laptop. Crna boja, moja omiljena, čini da se ovaj ranac ne ističe toliko u masi i mislim da ne vrišti puno kao fotoranac, makar je to moje skromno mišljenje. Najveća prednost ovog modela jeste to što možete brzo da izvadite fotoaparat sa strane i ako vam se recimo ne sviđa ovaj pola-pola dizajn, imate također i drugih modela da izaberete, na primjer flip side, koji se šnira od pozadi i time ste sigurniji od, pa da kažemo recimo fino, od vaših fanova koji jedva čekaju da imaju istu opremu kao i vi, u bukvalnom smislu. Kako godine prolaze i kako moj hobi postaje lagano profesija, tako je porasla količina moje opreme, a iza nju je bio potreban i veći ranac. Tada sam kupio Pro Runner 450 AW.
AW znači da ima rain cover, tako da su ovi rančevi izdržljivi na kišu dodatno i naravno budite sigurniji od rizika i koristite zaštitu. U ovaj ranac možete i pored foto opreme da spakujete dron ili možda neki gimbal ili možda pak dve mačke. Naravno, šalim se, mačke idu na rame jer one su ipak navikle tako da spavaju. Ako ste osoba koja se ne bavi profesionalno fotografijom kao ja i nemate potrebu da kupujete silnu foto opremu, onda za vas je možda praktičnije da imate fototorbice. Prednosti torbica jeste što su manje, lakše se nose i ne morate da teglite 7 kg na leđa. Ja sam imao nekoliko torbica dok na kraju nisam pronašao ono koje zapravo meni najviše praktičnije pasuje. Spakujem svu opremu u nju, stavim u veliki fotoranac i pored ostane dovoljno mesta za odeću. Pošto ću da vozim skate kroz Novi Sad, lakše mi je da ponesem torbicu sa sobom. Pro Runner 450 već godinama nosim kada idem negdje duže od 2 dana. Ali prošle godine kada sam išao do Sarajeva to nije bio slučaj. Tada sam uvideo da iako bi Pro Runner bio praktičniji zbog većeg prostora za stvari, ne bi mi bio praktičan za šetnje po gradu niti po planinama. Odlučio sam da ponesem fast pack i inspirisan minimalizmom počeo sam da najpotrebnije stvari nosim sa sobom. Nažalost, zbog prejakog vetra koji je tada bio prisutan i nisam bio zadovoljan audio snimcima, pa zbog toga sam uploadovao samo fotke na svoj Instagram. Ako ste zaljubljenik u fotografiju i imate više od jednog fotoaparata, onda je za vas fotoranac must buy. Ako ste profesionalac, vi verujem već imate neki fotoranac i u komentaru mi napišite koji model vi koristite. Ja sam hteo prošle godine da kupim jedan travel ranac koji je miks prvog i drugog modela koji sam nabrojao, plus nudi neke dodatne stvari koji ova dva nemaju. Naravno, ako želite fototorbice, isto imate veliki izbor shodno vašem budžetu. Ako vam se ovaj video svideo, subscribeujte se, lajkujte, podelite ga sa svojim prijateljima, naravno pogledajte neki video ovdje sa strane i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Kao i uvek, stay sharp and stay focused. Paka paka. Padne neki oli. Ajde.